Misleiding nommer 16. Eenmaal gered, altyd gered. Daar is 'n groep Christene wat glo, en dit is net 'n groep, dat as jy eenmaal gered is, jy nie jou saligmaking kan verloor nie. Wel, kom ons kyk wat Jehosja daaroor te sê het. En hy het nogal heel wat te sê daaroor. Ons gaan na Matteus 24 vers 3, 4 en 5 en dan bietjie verder gaan ons weer kyk na 'n ander vers. Jehosja se disippels het hom gevra oor die eindtyd. Kom ons luister hoe hy geantwoord het. Maar wat ek wil hê jy nou moet oplet is dat hulle hom die vraag gevra en dat hy eers iets anders gesê voordat hy hulle vrae beantwoord het. Kom ons kyk. Vers 3. And as he sat on the Mount of Olives, the taught ones came to him separately, saying, Say to us, when shall this be? And what is the sign of your coming, and of the end of the age? Nou Jehosja's antwoord is, and Jehosja answering said to him, Take heed that no one leads you astray. Dit het nie hulle vraag beantwoord nie, of hulle vraag beantwoord nie, maar dit is wat vir hom belangrik was, om vir hulle eers duidelik te maak. Dan gaan hy aan, For many shall come in my name, saying, I am the Messiah, and they shall lead many astray. So, Jehosja was meer bekommerd op daai stadium om hulle te verduidelik dat julle moet vashou aan julle geloof en nie mislei word nie. Met ander woorde, hulle wat geglo het in hom kon mislei word. Dan verder in hoofstuk 24 lees ons van vers 24. Wys Jehosja daarop dat spesifiek die uitverkorenes ook moontlik mislei kan word. For false messiahs and false prophets shall arise, and they shall show great signs and wonders, so as to lead astray, if possible, even the chosen ones. So ek hoef eintlik nie eens verder te gaan nie, maar ons gaan verder kyk. Hier is dit baie duidelik dat selfs die uitverkorene, die wat in hom geglo het, kan hulle saligmaking verloor, sou hulle wegval. So, nou kom ons kyk 'n bietjie in Romeine 1 vers 21 en dan na die res van die hoofstuk. Dit is die rede waarom eenmaal gered, altyd gered, nie kan wees nie. Vanaf vers 21. Because, although they knew Elohim, they did not esteem him as Elohim, nor gave thanks, but became vain in their reasonings, and their undiscerning heart was darkened. Claiming to be wise, they became fools, and changed the esteem of the incorruptible Elohim into the likeness of an image of a corruptible man, and of birds, and of four-footed beasts, and of reptiles. So jy kan sien hier, so dit is die rede waarom Jehoah van hulle sal wegdraai. Omdat hulle gekies het om hom nie te volg nie, maar eerder die vlees te volg. Kom ons kyk na vers 24 en 25. Hierdie is die keerpunt, omdat hulle gekies het om nie die waarheid te volg nie, maar eerder die vlees. En dat Jehoah wel jou saligmaking sal wegneem. Therefore Elohim gave them up to uncleanness in the lust of their hearts, to disrespect their bodies among themselves, who changed the truth of Elohim into falsehood, and worshipped and served what was created rather than the Creator, who is blessed forever. Amen. En dan gaan Jehoah voort met 'n lys van sondes in hierdie hoofstuk, waaraan hy hulle sal oorlaat, waarvan verbond of sabbatbrekers, die wat sondagrus beoefen, ook een van hulle is. Met ander woorde, as jy verkies om nie Jehoah te volg nie, dan sal jy ook die sabbatrus doen, die sondagrus doen in steede van die sabbatrus. Vers 31. Without discernment, is een van die wat Jehoah hulle sal oorlaat, en dan covenant breakers, die ander een, die wat as die sabbat breek, is 'n covenant breaker. Unloving, unforgiving, ruthless, ensovoorts. En dan luister nou baie mooi wat hy sê.
who, though they know the righteousness of Elohim, that those who practice such deserve death, not only to do the same, but also approve of those who practice them. Met ander woorde, die wat die keuse maak om nie Yahusha te volg nie, of Yahua te volg nie, wat nie wil Torah hou nie, en die wat sê dit is okay, dis julle kan maar Sondag julle rus hou, ook dieselfde straf sal ervaar, want hulle is ook skuldig daaraan. So ons kan nie okay enige sonde van 'n ander persoon nie. Nou ons vind bevestiging hiervan in 2 Thessalonicense 2 vers 3 en vers 9, dat om van iets weg te val, moes jy eers daarin geglo het. Vers 3, let no one deceive you in any way, because the falling away is to come first, and the man of lawlessness, who is to be revealed, the son of destruction. Vers 9, the coming of the lawless one is according to the working of Satan, the devil, with all power and signs and wonders of falsehood. So as die wegval gebeur, as gevolg van die duiwel wat jou mislei, dan die volgende, dat die rede vir die wegval en uitkoms van die wegval, Yahua sal 'n werking van illusie in hulle bevestig, om die leuen van die duiwel te glo, omdat hulle gekies het om nie Yahusha te volg nie. Vers 10 tot 12. And with all deceit of unrighteousness in those perishing, because they did not receive the love of the truth, in order for them to be saved. And for this reason, Elohim sends them a working of delusion, for them to believe the falsehood, in order that all should be judged who did not believe the truth, but have delighted in the unrighteousness. So as jy verkies om nie Yahua te gehoorsaam nie sy Torah te gehoorsaam nie, sal Yahusha jou die werking van 'n delusie gee, om die valshoed van die duiwel te volg. Die waarheid was bekend, maar hulle het gekies om dit nie te volg nie, en daarom sal hulle vergaan. Kyk hoe gebeur dit. Die onvergeeflike sonde, wat die Christen ook misverstaan, word hier mooi verduidelik. En dit is om die gees van Yahua te weier. Nou, die Christen het die Bybel, met ander woorde, hulle het die Torah, wat beteken hulle het die waarheid. Hebreërs 10 vers 26 tot 28. For if we sin purposely, after having received the knowledge of the truth, die Bybel, there no longer remains a slaughter offering for sins, but some fearsome anticipation of judgment, and a fierce fire which is about to consume the opponents. Luister mooi. Anyone who has disregarded the Torah of Moshe dies without compassion on the witness of 2 or 3 witnesses. Met ander woorde, as jy nie die woord van Yahua volg, die Bybel, wat vir jou sê jy met die Torah gehoorsaam nie, die Torah van Moses, jy skuldig bevind word en dat daar nie meer 'n slagoffer is om jou te vergewe nie. En dit is so ernstig, luister na die woorde wat Yahua sê hierso, dat hierdie onvergeeflike sonde is om Yahua te ken en dan van hom wil wegdraai. Vers 29 tot 31. How much worse punishment do you think shall he deserve who has trampled the Son of Elohim underfoot, counted the blood of the covenant by which he was set apart as common, and insulted the Spirit of favor? For we know him who has said, vengeance is mine, I shall repay, says Yahua, and again Yahua shall judge his people. It is fearsome to fall into the hands of the living Elohim.
Nou, dit verduidelik dat die wat Torah weier, Jehovah vind dit so erg dat jy trap op sy seun se slagoffer. Nou, die volgende stuk wat ons gaan lees in Hebreërs 6, vers 4 tot 6, verduidelik dat dit onmoontlik is vir een wat eers die waarheid geken het, en dan kies om weg te draai, om weer terug te keer na saligmaking. Luister mooi. For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted the heavenly gift and have become partakers of the set-apart spirit and have tasted the good word of Elohim and the powers of the age to come and fall away to renew them again to repentance, having impaled for themselves the Son of Elohim again and put him to open shame. Daar is nie so iets soos eenmaal gered, altyd gered nie. Halleluja, Jehovah.